dobro sam, upravo sam se vratila sa posla, iz svojeg tečaja njemačkog, sad sam u Gracu, radim za Europski centar modernih jezika. To ti je jedan organ Vijeća Europe, a to nije ono u Briselu, to je ono u Strasburgu. Ok, bravo, dobre upute za sve koji slušaju i gledaju. Pa dobro, šta radiš tamo, kako si došla do tamo? Pa prijavila sam se negdje kroz prvi mjesec i saznala sam pa negdje na divno proljeće da idem i ponudili su mi poziciju da budem stažist u sektoru programa. Dakle, ja radim na nekoliko projekata i osiguravam da se sve aktivnosti u sklopu tih projekata sprovedu što je glađe moguće. Znači, budu to workshopi, a svašta, uglavnom, projektni menadžment možemo reći. Projektni menadžer, pa super. Bila si ove godine, si sudjelovala u edukaciji Mi znamo kako, prošla si gotovo sve module, pa daj mi reci, je ti to šta koristilo u traženju ovog posla ili u poslu ili inače u životu, je li ti to što donijelo? Što ti je donijelo? Da, svakako mi je to pomoglo jer u stvari bila sam svakako spomenula da pohađam u stvari tu edukaciju kada sam se i prijavila za ovaj sadašnji posao i znam da se uvijek cijeni se da kod mladih i proaktivnost, dakle ako si nezaposlen moraš ipak na neki način nastaviti raditi na sebi, a svakako mi je jako puno koristila EU Akademija na kojoj sam na indirektan način uspjela produbiti znanje u pisanju i vođenju projekata. Ovdje gdje sada radim malo je drugačiji, ali koncept koji stoji iza je na kraju uvijek isti. Tako da mi je to bio odličan uvod u jedan jako praktični dio moga sadašnjega posla, a naravno pisanje poslovnog plana. Ja mislim da bi to svako trebao naučiti. Da, to ti je bilo jako dobro. Da. Zadovoljna sa svojim poslovnim planom? Pa jesam. Mislim da mi je to jedan super stvar koju držim sad cijelo vrijeme ovdje uz krevet i koju mogu ovako malo prelistati kad mi nešto novo padne na pamet, pošto evo, stvarno nisam samo zaposlena, ali hijerarhije, dobro je biti sam svoj šef, ja mislim. Znači možda od tebe bude neka samozaposlena žena. Da. Znači, društveno poduzetništvo, u stvari zaboravljam to mi je možda bio čak najzanimljiviji modul jer sam ja pisala diplomski baš o društvenom poduzetništvu u Hrvatskoj i onda Cedra mi je bila najbolja stvar i onda kad se nam omogućili da sudjelujemo u biti na toj radionici i da upoznamo nekoga koji je iz cijelog tog networka, to mi je biti bilo isto jako važno. Pa evo ove godine imamo društveno poduzetništvo, imamo i EU Akademiju, poslije toga i prezentacijske vještine, pa daj molim te reci onima koji se premišljaju hoće li upisati, žele li, trebaju li, moraju li, mogu li upisati edukaciju. Mi znamo kako, što bi im ti poručila i rekla? Svakako se upišite. Nemojte misliti da to ne možete, da vam ideja nije dovoljno dobra, ideja se može razrađivati dodatno kasnije tokom projekta. Probajte i upoznat ćete super ljude, CTK društvo je odlično, networking isto, a dobit ćete nekad i keksiće i kavu. Upoznat ćete jako dobre predavače, ja bih svima preporučila da se svakako upišu. Eto, Anita, sretno u poslovnom životu, možda i u samozaposlenju. Hvala ti, uživaj u Gracu, koliko možeš. Hvala. Čus, pa ba. Čus.